Mu karere mu gihugu cya Uganda baritegura kwakira impunzi 2,000 zivuye muri Afghanistan zihunga muri iki gihugu aho babisabwe ngo na leta ya Amerika. Itsinda rya mbere ry'Abanya-Afghanistan 500 nibyo byitezwe ko bari bwakirwe kuri uyu wa kabiri. Esther Anyakuni ni minisitiri ushinzwe impunzi muri Uganda yabwiye BBC ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yemeye kwakira abaturage 2,000 ba Afghanistan abisabwe na Amerika. Yanongeyeho ko nibahagera basuzumwa COVID-19 maze bagashyirwa mu kato, hanyuma ibisabwa byose n'ibikenerwa bikazatangwa na leta ya Amerika nyuma yo kubasaba kubakira. Mu yandi makuru yo hanze mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 17 z'ukwa 8 2021 abantu bivugwa ko ari abarwanyi bagendera ku mahame ya Kisilamu bishe abaturage 37 bo mu gace ka Daye ni muri Niger hafi ya Mali. Umwe mu bayobozi gakondo bo muri aka gace yabwiye AFP ko abo barwanyi basanze abantu bahinga babanyanyagizamo amasaso maze bicamo abagore 4 n'abana 13. Kugeza ubu rero abantu 37 nibo bari kubarurwa bahasize ubuzima, ariko abaturage bakavuga ko imibare iza kwiyongera kuko hari abantu benshi bakomeretse bikomeye mu buryo ubwo baraswaga. Aka gace rero gaherereyemo kamaze imyaka myinshi kabaye indiri y'imitwe ivugwaho gukora iterabwoba. Ikinyamakuru rero cyandika amakuru y'ubutasi cyitwa Internews.org giherutse kwandika ko muri aka gace CIA yahaguriye inyubako zayo muri kiriya gice ihashyira irindi ry'ikoranabuhanga rikomeye, ndetse yubaka n'ibyumba indege za drone zikoresha mu kurasa bariya barwanya, ariko ngo kugeza ubu ntabwo baragera ku ntego yo kubatsinsura. Ku rundi ruhande ngo n'Ubufaransa nabwo bwohereje abasirikare muri kiriya gice cy'isi ngo bahashya ababarwanyi bahaciye ingando, ariko guhera mu mwaka wa 2014 ngo kugeza ubu ntabwo iyo ntego iragerwaho.